Mekgatlho e emetseng badiri ba SABC tlhotse kopane le CCMA mo Auckland Park. Go dumelwa fa maano a go bolotsa seteraeke a konoseditswe. Gareng ga tse dingwe go ne go sekasekwa melawana ya go ngodiega. Kopano gareng ga mekgatlho e simolotse ka ura ya 10 mosong wa gompieno e teletswe pele ke mokomišenara wa CCMA Madubanya. Mekgatlho ka bobedi e bong Bemau le CWU e ganne dithebolelo di le 3 tsa SABC. Mekgatlho e lopa tuelo ya diranta di le 20 ka gangwe tsa ngwaga wa ditšhelete wa 2021 le 2022. E batla gape le kokeletso ya diperesente di le 8 ka gangwe ga mmogo le diranta di le 500 tsa ditshiamelo tsa matlo tsa 2022 le 2023. CWU ya re fa e sena go amogela certificate sa strike kwa CCMA, badiri ba tla simolola go ngodiega kwa ntle ga dikantoro tsa SABC mo diporofenseng tsotlhe. We're going to pick it in 9 provinces. So, for example, in Cape Town, there are 2 areas. There is Parliament and there is Sea Point. We must get the input from Parliament as the landlord to say if they agree with us on whether we can pick it where we suggested we pick it in front of the statue. Sometimes we'll go to Sea Point with the Parliament crew to do it there. But there are areas like in Mpumalanga where there is a private owner. He's got a lease there, so they must be involved. But then also we want to finalize with our comrades in Free State, KZN, Eastern Cape. We want to be sure and certain on what entrances we will be taking. In Auckland Park, for example, in Gauteng, there's around 6 entrances. No, we usually use the Radio Park one to pick it, and the SABC studios where the SABC TV is. But you know, other comrades might want to make more entrances as a target to pick it.